Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Haka shipo terik mentau benai no pra arja kar pra. Kireu ngai Kristan jong ke balang Katolik, kila do no yo wei ni kisakri ublei. Ubala treasure hem na kabenta ban penpriang ya ke gospel, bat kumjo ban kentiu ya ke imlang salang, haka leng kisnong jong ke jelam Meghalaya. Uni orang ba udai Reverend Father Joseph Cilia, ubala khalat no haka shpotering haka por lasteng menstem. Hakarta ka ba prapu arsnam. Kat ba udang don hapdeng ke Jingsumar han Nazareth Hospital Shillong. Lakayo Reverend Father Joseph Cilia, haka lai potri ukala lengkon jong snam ka khandai spa lai pun reu. Bat ularung syaka Celestian of Don Bosco, house nam ka khandai spa san pusau. Bat ulawan poi syaka negara India, house nam ka khandai spa san pun reu. Hadian chipos nam ka jing syakri jong u hakaleng ke benta jong kari India. House nam kat khandai spa an reu pun reu. La pekentang lingdo soble yeu hakani ganong ba Shillong dau Archbishop hakatakapor. U Stephen Ferrando bampuai hadwar ublei. Haba pa syek jingtre jong Reverend Father Joseph Cilia hakani ke jelam Meghalaya ula pelut bon kapor jong u ban sakri bon snam hakitai nong kendong. Nadu kisnam kat khandai spa anyo pokli sheneng ula trei hasoara pen orsla jongsha bat kumjo ha Cathedral Parish la imkra. Bat ulah simti pan kum director jong Don Bosco Youth Center Shillong nadu snam ka khandai spa prapulai ubala trei borba ban sain dor yakalawai baprna jong kisamla compare wat laki day nakanu kan yamru ya kamat jong Reverend Father Joseph Cilia la le buram bat le nem khaddo hannen kasngi ka khatwai trei ubnai no pra arja khat pra ha Cathedral Parish la imkra da ka bapelong nengkong da ka jing kenyamas bakhoi ya ka bala penyaj dau Archbishop jong ka jalla niam ba Shillong Most Reverend Dominic Jala ringkat ke jingidan lang kiling dok niam na kaleng ke jala bat na kiwei ru ki benta jong kari India bat na bari ru kumjo nalor kiriu pokmat jong ka balang lawan banyadan benta lang ru da kiriu ngai na kaleng ke jala hakani ke jingle niam ke bakhado hadin bala pendap ya ke jing kenyamas na pok Cathedral Shillong latap dan buram no ya kemet jong Reverend Father Joseph Cilia ha ulom jing tap ke balang Katolik halai imkra Shillong. Although this community will disperse in sorrow, the mercy of God will gather us together again in the joy of His kingdom. Therefore, let us console one another in the faith of Jesus Christ. Ilayoma nagjingsngan bandon unong sinsya mensin bad unong ayway pastal kung ifalachiya. Nado bagi ng sedang ifalachiya lah terang bandong bakun klaim ikisamla atabalang kat kabaile ikam ijoki ilakdo yagatahi kaba ichitu ilalum ikisamla siwel dagba aila i baginya kedua apa yusen Don Bosco Youth Center. Jialang jom isiwaya ijulong berwar Youth Center patang teng-tengi jupenlong Syekh Parish. Youth Center kakelalong kabis lani kahin jom isiwaya. Vercia sedang jaka Youth Center dakwa penlong jaka buk kecaka ya kedua jom isamla. Ontang isamla Katolik kendrai iwi gumba maki baro piatit pada i Youth Center kakelalon kecaka ida isamla kecaka bansya jinggai agi bos pakai bat kecaka wai ban manipulai ila penwan dori i baro ha Center nak benda bansya hamha di isamla.
Jo jong pada Chilia ho ai kadai ka jing do andrei ra taru mai la bet sambai ba ban mangi dei banang ya teng ya ke ba mai la le kamdam ka jing sakri ya ki samla jongi ka jing ya sanra ni ki tu ba sam jing ya ki breu ki ba sam la not ni kamdam ki ba kendu jing sitam ka jing em ki jong ki ba ki bam tip kumno ban job ki jing jong ki but cái này cái đây cái ba sẽ ba nghĩ đấy bạn dạ mấy là làm khăm bạn khăm tâm là đủ prapulai mà khăm tâm thì cái por ba cái sang solution cái persang ban page cũng nó ban chakri cái samla jongi thì ha cái rukam ba khăm chanai ha cái này cả social long cái này cái pada đây tăng pada bam dạ tăng social long cái đây ban ong tiền parang replicate ban buat cái này cái ba coi cái cái chaka thì cái chính lịch trong Phật Australia cái đấy bạn long ngục cái chính bên cái đất beriu ya buồn cái bây bagi beriu bạn ông to nghe đây bạn giờ lẽ ấy số mà cái này cái đây cái bạn mấy là xem bên trong ấy bạn mình ta cắt gom cái chính đầu trong cái poro nghe đây bạn lẽ ấy bạn jawab cái chính đoàn cam trong cái im lặng xả lặng trong cái bạn mình ta cam tham chính trong cái beriu bagian dua lah ni kita samla jungi ke jing am ta gom ke jing di drugs ki addiction but ki jing kul mar ki jing kisam dan kam ki counselors menyerap ki tu ke dei le si ko mangi i mata bun ki preu plastang ban chim ki ai ke ni pat tu ai ba i phara chilia enang ya sai lam nam ta jung ki baro mangila man job ki thong bangida ma. It's a great loss for us as Salesians, Father Chilia, who worked here in Shillong most of his time for the young people, especially starting the youth center, which is a innovative ministry, starting the youth center and working for 35 years here for young peoples of various groups from Northeast India and educating them and especially instructing them how to live a good life, a meaningful life, to help them to keep away from especially the social evils and other bad habits, drugs or drinking problems that we have in our society. And he worked a lot for that. And so because of that also Meghalaya government had given him an award. So it is a great loss for us as Salesians. We will remember him. He is remembered as a great Salesian missionary priest, especially who dedicated his life for the young people, especially in this region.